дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Вохен имрӯз ба унвони барномаи дурахшон аз тамоми гӯшаву канори Тоҷикистон занг мезананд, дархост мегузоранд ва мо онҳоро навбат ба навбат даъват мекунем. Водорас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон албатта таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад ва ман боварӣ дорам ки тӯли як ҳафта мунтазири ин барномаи мардумӣ будед. Ва ба барномаи дурахшон як нафар аз шаҳри Истаравшан, Аҳлиддин Умаров, занг заданд, дархост гузоштанд ва мо он нафарро ба барномаи дурахшон даъват кардем ки бисёр ҷавони фаъол ҳастанд ва дар корҳои ҷамъиятии фаъолона ширкат меварзанд ва ҳамзамон иштирокчии якчанд озмун ва олимпиадаҳо ҳастанд. Биёед бо кафкӯбии самимӣ қаҳрамони барномаро даъват мекунем. Марҳамат. Хуш омадед Аҳлиддин. Салом бошед. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳоди мардум мегардад. Агар шумо, фарзанди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас метавонед ба унвони барнома, яъне рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғд ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм албатта ҷойгир карда шудааст, дархости худро гузоред ва мо кӯшиш мекунем як барномаи тоҷиконаву албатта зеборо баҳри шумо пешниҳод кунем. Ва имрӯз қаҳрамони барномаи мо ҳастанд Аҳлиддин Умаров аз шаҳри Истаравшан. Хуш омадед. Ташаккури зиёд. Пеш аз ҳама ассалому алайкум муҳтарам ровӣ, коргардон. Аҳлиддин Умаров ҳастам аз шаҳри Истаравшани Бостон. Ҳамчунин донишҷӯи курси якуми Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва инчунин волонтёри раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд. Ташаккури зиёд Аҳлиддин. Ман аз номи тамоми гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон, кормандони телевизиони вилояти суғд, ҷиҳати дархост гузоштанатон ва далерона, ҷасурона бо як майл ва хоҳиши зиёд ба барнома омаданатон арзи сипос баён мекунам ва ман боварӣ дорам ки ба монанди шумо дигар кӯдакон, наврасон ва ҷавонон кӯшиш мекунанд ки ба мисоли шумо ҷуръат карда занг мезананд ва ба ин барнома мебиёянд, чун ин барнома сифр мардумӣ аст ва метавонанд истеъдоди худро албатта пешниҳод кунанд. Хуш омадед мегӯям ва баъдан мегуфтед ки ана ҳамин лаҳзаҳои дархост гузоштан, яъне чӣ водор сохт ки шумо ба унвони барнома дархост гузоред ва мегуфтед ки қаблан барномаҳои моро тамошо мекардед? Албатта ман пеш аз ҳама ки аз даврони дар мактаб таҳсил мекардам, дар корҳои ҷамъиятӣ бисёр ҳам шавқу завқи бисёр доштам ва дар ин ҷо бародарони ман, яъне ки пеш аз ман баромад карда буданд дар ин барнома, ман бисёр ҳам шавқ пайдо кардам, яъне ки хоҳиш пайдо кардам ки дар ин барнома иштирок кунам ва ба ин мақсади худ расидам. Дархост гузоштед? Бале. Дархост гузоштед, ба тамос баромадем. Бале. Ва ана ҳамин бисёриҳо мегӯянд ки лаҳзаҳои тамос гирифтану қабули ҳамин барнома чӣ гуна бошад? Мо шуморо чӣ гуна қабул кардем? Ҳамин лаҳзаро бигӯед. Бисёр ҳам самимӣ буд, хоксорона буд ва яъне ки ба таври озод гуфтугӯ карда, яъне ки ба барнома дархост гузоштем ва шумо моро қабул намуда ба барнома даъват кардед. Ташаккури зиёд. Аҳсан мегӯям. Қаблан дар барнома кадом дӯстони шумо иштирок карданд? Дар барномаҳои пешин яке аз бародарон, дӯсти азизи мо Раҳмонзода Шодмон, хоҳари азизи мо ки пеш аз ҳама баъд аз барномаҳои гузашта иштирок карда буданд, роҳбари маҳфили пайравони пешвои миллати назди раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд Маҳмуди Париноз ва дигар дӯстони мо аз ҷумла Беҳзод Ғафуров, ҳамшаҳрии мо аз Истаравшан иштирок карданд. бисёр ҳам барнома ҷолиби хотирмон гузашт ва ман ҳам хеле дар боло қайд кардам, ба пеши худ мақсад гузоштам ва ба ин мақсади худ расидам. яъне ки бо рафт ва шакли барномаи дурахшон шумо каме бошад ҳам огоҳ ҳастед ки барнома чӣ гуна сабт мешавад ва чӣ гуна пешниҳод карда мешавад, яъне ки аз шаклҳояш воқиф ҳастед. Ман имрӯз мегӯям ки
اهل دین رو چگونه معرفی کنیم؟ اهل دین رو دارای کدام قابلیت گفته میتوانیم؟ میگفتید که استعدادتون در چی است و همزمان دارای کدام دستاوردها هستید؟ پیش از همه من وقتی در مکتب تحصیل میکردم من بسیار هم شوق و رغبتی به اندازه در اساساً در برآمد کردن در چاره‌بینی های سطحی محلی و شهری و اینچنین ولایتی داشتم و وقتی که من در مکتب تحصیل میکردم یک قطار همسفانی ما که در خوانش‌های سیاسی سطحی مؤسسوی اشتراک میکردند و در آنجا برآمد نموده قید کردند که ما جوانان فعال و پیشصف را جستجو داریم. هر یکی شما میتوانید همچون ولنتیر یعنی که اعضای تشکیلات جمعیتی پیروانی پیشوای ملت ما شما را قبول میکنیم و شما فعالیت را براه مانید و در جمعیت مقام و منزلت خود را پیدا کرده باشید. وقتی که من امان سخنها را فهمیدم باز هم قلبی من جوش زد که من باید در این صف پیروان پیشوای ملت شامل گردم و به خلق یعنی که صادقانه خدمت کرده باشم و باز هم به این مقصد خود رسیدم و در جمعیت کار و فعالیت نمودم. در بسیار چاره‌بینی ها همچون ولنتیر اشتراک کردم، همچون ساده کرده گویم برآمد کردیم، اشتراک کردیم و سخن گفتیم البته و در المپیاده ها اخیران مراتبه در دورانی خواننده بودنم در المپیاده دوری ولایتی از فن حقوق سزاوار جای سیوم گشتم. این یعنی که باز هم مرا در جاده فعالیت خود یعنی که بسیارتر روح بالیده گرداند. یعنی که اشتراکچی المپیاده هستید و همزمان در کارهای البته سیاسی فعالانه شرکت می‌ورزید، همزمان اعضای پیروان پیشوای ملت در محفل هستید. خب این محفل مذکور وظیفه‌اش از چی عبارت است؟ یعنی که وظیفه اساسی این محفل پیروی نمودن به پیشوای معظم ملت و آموختن از مکتب دولتداری پیشوای معظم ملت و سهمی سازگار گذاشتن در ترغیب و تشویق قانون‌های جمهوری تاجیکستان است که ما جوانان در این محفل فعالانه اشتراک می‌نماییم که همه سرجم گشته یعنی که برای پیشرفت و فعالیت این محفل بسیار چاره‌بینی های گوناگون از جمله عکسیه های ترغیباتی و تشویقاتی و آخری با یعنی که هم کورس یعنی که فاکولتیت به فاکولتیت اینجا راه اندازی کرده است. ما که همچون اعضای پیروانی پیشوای ملت اشتراک میکنیم و سخنرانی مینماییم و به دیگر جوانان یعنی که دیگر همصفان و همسبقانمون چون مثل سخنی شما مقصد اساسی محفل رو میفهمونیم و آنها نیز اگر شوق اشتراک یعنی که خواهش اشتراک در این محفل یعنی که در این اعضا شدن در این محفل باشند اعضا میگردند و همراه ما در بسیار چاره‌بینی های سطح محلی و ولایتی و جمهوری فعالانه شرکت می‌ورزند. احسن. دانشی که امروز دارید، استعداد و البته دستاوردی که امروز شما دارید با زحمت تنها خودتان نیست. اونجا پس پرده زحمت های پدر و مادر آموزگار هست که کوشش کردن در راه موفقیت شما پیش صف باشید. و من پرسیدنی هستم که در وقت مکتبی وقتی که به صنف یکم رفتید قبول شدید آموزگار اولین شما کی بودن؟ وقتی من اولین قدم های نخستین خود را در مکتب گذاشتم آموزگار اولین من این معلمه عزیز عمرو پروینه بودند که مرا الفبای صنف یکمین را به من آموزانیدند. یعنی خط را آموزانیدند؟ بله البته. نوشتن را آموزانیدند و در جاده در کارهای جمعیتی و برآمد نمودن در نزد جامعه اساساً استادانی من خورشید عبدالرحمنوف بودند و استادی عزیز ما که در جاده اشتراک کردند در چاره‌بینی های گوناگونی سطحی محلی این ایوبزاده جاوید بودند که ما را دستگیری نمودند و
ҳамроҳи худ дар маҷлисҳову дигар чорабиниҳо мебурданд ва роҳнамоӣ мекарданд. бале албатта роҳнамоӣ мекарданд ва дар он ҷо ҷаҳонбинии мо бисёр ҳам васеътар мегардид. Ин миннатдории самимонаи хешро ба сараввал устоди азиз Хуршед Абдураҳмонов мерасонем ва ба устоди арҷманд Аюбзода Ҷовид ки моро тӯли ин қадар вақтҳо дастгирӣ намуданд, яъне ки дар фаъолиятамон бисёр ҳам саҳми назарраси худро гузоштанд. арзи сипос барои он менамоям барояшон. ва ҳамзамон ба кулли он омӯзгороне ки аз синфи 1 то синфи 11 шуданатон сабақ доданд, заҳмат кашиданд, тарбият доданд, арзи сипос албатта ба онҳо низ баён мекунем. Ман барои чӣ омӯзгоронро мепурсам, мо бояд имрӯз эҳтироми омӯзгорро ба ҷо бурем ва аз синфи 1 ки шумо оғоз кардед, албатта ки дар синфи 1 омӯзгор таълиму тарбия медиҳад, то синфи 11 шудан баъдан донишгоҳ, мо бояд эҳтироми онҳоро аз синфи 1 то донишҷӯ шуданҳо вақте ки соҳиби касбу кори дигар калонсол мешавед, бояд эҳтиромашонро то абад гиромӣ дорем, эҳтиром кунем. Бале. Ва имрӯз ман мехоҳам атрофи дастоварде ки рӯи мизи барнома овардед, аз ин оғоз мекунем. Ман пурсиданӣ ҳастам ки имрӯз ин шаҳодатнома барои ҳамчун тасдиқ намудани, яъне ки ман ҳамчун аъзои ташкилоти ҷамъияти пайравони пешвои миллат дар назди бахши кор бо ҷавонон будам. Ин шаҳодатномаи тасдиқкунандаи ман аст. Ин шаҳодатнома аз куҷост? ин шаҳодатнома аз мактаби таҳсилоти иловагӣ назди раёсати маорифи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Истаравшан ман ҳамчун яъне ки иштирок мекардам ва ин шаҳодатномаро яъне ки аъзои маҳфили ватанпарвари ҳамон маҳфил будем ба даст овардем. Инаш ҳам аз ҳамон вай аст, яъне ки курс ба курс буд барои ҳамин, яъне ки хатм кардед ва ҳамзамон инҷо медалҳоро низ овардед. ин медалҳо барои соҳиби ҷои севум ва албатта ки сазовори ҷои дуюм. ин дар кадом дар чорабиниҳои варзишӣ буд. Асосан дар соҳаи варзиш ҳам ман шавқу рағбати зиёд доштам. Асосан дар намуди волейбол иштирок мекардем. Устоди мо Қобилов буданд. Моро дар ҳама чорабиниҳои варзишӣ даъват мекарданд ва мо ҳамчун иштирокчӣ иштирок намуда ҷойҳои сазоворо ишғол менамудем. ин ҷоизае ки мо мебинем, яъне ки озмуни тараннуми ватан ки дар сатҳи шаҳрӣ эълон гардида буд, бо ибтикори муассисаи давлатии қасри фарҳанги шаҳри Истаравшан таҳти роҳбарии директори қасри фарҳанги шаҳри Истаравшан Искандар Валаматзода, яъне ки ба роҳ монда буд, мо дар он озмун дар номинатсияи қироати шеър иштирок намуда сазовори ҷои сеюм гардем. Ин ҷоизаро ман аз дасти муовини раиси шаҳри Истаравшан Зафарзода Парвиз дар маросими қадрдонии ин озмуни сатҳи шаҳрӣ ба даст овардам. ва бисёр барои шумо ин дастовардҳо хеле азиз аст, эҳтиромаш мекунед ва ин ҳоло басе нест, хотима нест, анҷом нест ва кӯшиш мекунед ки ин гуна дастовардҳо албатта дар шумо зиёд шавад. Ва ҳамзамон мебинам бисёр сертификатҳои зиёд доред ки ҳам дар албатта маҳфилҳои забономӯзӣ ва дигар маҳфилҳое ҳаст. берун аз дарс шумо ба дигар маҳфилҳо ҳам меравед? албатта мо дар маҳфилҳои асосан дар Болочхел қайд кардем маҳфили пайравони пешвои миллат, яъне ки дар маркази таҳсилоти иловагӣ раёсати маорифи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Истаравшан дар маҳфилҳои гуногун иштирок мекардем ва дар синфи 11 буданам ман асосан дар назди ҳамон маркази таҳсилоти иловагӣ шаҳри Истаравшан дар маҳфилҳои фаннӣ иштирок кардам ва боис гардид ки ман дар даври вилоятӣ, яъне ки дар олимпиадаи даври вилоятӣ сазовори ҷои сеюм аз фани ҳуқуқ гардидам. Ин боз ҳам маро дар ҷодаи муваффақ шуданам дар зиндагиам, яъне ки рӯҳболида мегардонад. ҳуқуқшиносиро интихоб кардан, яъне ҳуқуқшинос буданро
شاید در اویله یگون نفر مثلا در سوهای حقوق کار میکنن. نه چی البته باعث است؟ در اویله ما یگون نفر در سوهای حقوق کار نمیکنند و تحصیل هم نکرده هستند. یعنی که من از دورانی یعنی که خردسالی تا این دور یعنی که تا انتخابی کسب بسیار کسب ها یعنی که پیش هم میبرند. برای همین من از خطا نکنم از صنف نهیه این یعنی که کسب را انتخاب نمودم و راه پیشه نمودم بر این کسب و یعنی که در همه آزمون هایی که در فن حقوق وابستگی دارد فعالانه شرکت ورزیدم و شرکت می‌ورزم. خب امروز اگر شما رو پرسن که اهل دین همین این گونه مثلا صاحب علم گشته ایستاده، امروز در شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و معارف علمی جمهوری تاجیکستان البته در دانشگاهتون اینقدر شرایط رو مهیا کرده تحصیل میکنید، چی افتخار میکنید، چی احترام میگذاری، چی میندار هستی، چی میگوید؟ من وقتی در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان قدم می نخستین را گذاشتم و از شرایط و امکانیت هایی که در آن دانشگاه فراهم آورده شد من در جاده که حقوق شناس می شوم گویان آرزو کردم یعنی که پیشه نمودم. در آنجا برای حقوق شناسان بسیار هم شرایط های خیلی هم خوب فراهم آورده است که این همه با دستگیری و راهنمایی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است که در ساحه معارف بسیار هم توجه خاصه دارند و در دانشگاه ما بسیار هم شرایط ها برای تحصیل نمودن مهیا است و من سپاسگزاری خود را به رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان نامزد علم‌های حقوق شناسی داتسن مومنزاده شیراز عبدالجبار میرسانم که برای دانشجویان بسیار هم همه روزه شرایط ها یعنی که آن دستگیری و پشتیبانی هایی که دولت و حکومت برای ما جوانان فراهم آورده است به ما نیز روشن‌تر نموده به ما دانشجویان میفهمونند و از شرایط هایی که به ما مهیا است از آن ما استفاده میکنیم و ما رو همراهی کرده یعنی راهنمایی نموده در پهلوی شما هستند. البته ساده کردیم در پهلوی ما هستند. خب در نوبت خود شما چی وعده میدید؟ همچون یک جوان موفق که امروز میخواهید صاحب کسب شوید، صاحب اختصاص شوید، در اون کارگاه فعالیت برید و امروز سیاست جوانپرورانه پیشوای ملت البته برای جوانان اینقدر شرایط ها رو مهیا کردن، چی گفتنی هستید؟ پیش از همه مینداری صمیمانه خویش را باز هم با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما نسل جوان بسیار هم شرایط های خوب را فراهم آوردند که ما جوانان تحصیل را در داخل کشور براه مانیم تا حتی بیرون از کشور هم نیست جوانان تحصیل میکنند و این همه برای پیشرفت و وطن عزیز. من وعده میدهم که دانشگاه را با بهای خوب و اعلا خوانده با رفتار نمونوی یعنی که دیپلمم را به دست دارم. دانش آموزی شما البته صاحب کسب شدنی شما در خانواده پدر و مادر چگونه دستگیری میکنن؟ برای من در این جاده رسیدنم سهم پدر و مادر من در مد اول میرسد یعنی که در جای اول است که اساسا پدر و مادر در زندگی یکی از شخصان ارزشمندترین در زندگی می باشند و بسیار هم مرا در جاده تحصیل دستگیری ها و پشتیبانی ها می نمایند. این افتخاری من است که من پدر دارم، مادر دارم و مرا همچون فرزند آنها دستگیری و راهنمایی می نمایند. عرض سپاس برایشان یعنی که عرض سپاس می نمایم برایشان که اینقدر شما رو تربیت دادن، به وایه رسوندن، صاحب علم کردن، آداب کردن و پیش من این گونه افتخارنامه و البته سپاسنامه ها هست که این از اوانی خردسالی شما از دوره مکتبی ها البته خواننده صنف پنجم به فکر من نه هشتم اینجا خطا نکنم صنف چند بودید؟ 10 بودم.
در صنف ده. این افتخارنامه رو من در آزمون شهری یعنی که بخشیده به روزی مادر یعنی تحت عنوان زندگی از مادر سرچشمه میگیرد که ریاست معارف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری استراوشن راه اندازی نموده بودند. من در اون آزمون در نومیناسیون باز هم قرائت شعر اشتراک نموده، در وصف مادر شعر قرائت نمودم و سزاوار جای سوم گردیدم. شعری که پیشنهاد کرده در یادتون هست؟ راستی از خاطرتون کم و بیش بسیار بود. خب اینش این سپاسنامه اولین یعنی که وقتی من در بالا قید کردم به صفی اعضای تشکیلات جمعیتی پیروانی پیشوا ملی یعنی که همچون والنتیر فعالیت می‌نمودم، این سپاسنامه را از دست استاد عزیز جاوید ایوبزاده بخشیده به روز بین المللی والنتیران با سپاسنامه قدرشناسی کردم. این سپاسنامه اولین من است و سپاسنامه که باز هم در اینجا روی میز است. انا این سپاسنامه که است که من همین سال 2025 یعنی که به دست آوردم 2024. بله. خب این سپاسنامه شما رو وادار میکند که این سپاسنامه مرا وادار مینماید که باز هم فعالیتم رو پرزورتر نموده یعنی که باز هم اشتراکم رو در چاره‌بینی های سطحی ولایتی و محلی یعنی که پرزورتر نمایم و فعالانه اشتراک نمایم. خب این سرتیفیکات وقتی استراوشن شهری جهانی هنرمندان اعتراف گردیده بود، فستیوال بین المللی یعنی که اعلان گردیده بود، در آنجا بسیار هنرمندان از دولت‌های خارجه اشتراک نمودند در این فستیوال و به همه آنها یعنی که با سرتیفیکات قدردانی شدند جهت اشتراکشان. بله، البته از آن جمله ما هم نیز در همان فستیوال شرکت ورزیدیم و برای سهم نظر است گذاشتن یعنی که برای اشتراک و سهم گذاشتن در این فستیوال ما هم نیز با این سرتیفیکات مذکور قدرشناسی گردیدیم. خب جایهای تاریخی شهر استراوشن رو بگویید. اساساً جایهای تاریخی شهر استراوشن این قلعه مختپه است در شهر. وقتی خارجیان میآیند سراول از قلعه مختپه یعنی که شناس میگردند که یکی از قلعه های قدیمه به حساب می رود و استراوشن جای تاریخی، جای هنرمندان است. بسیار جایهای تاریخی دارد. با کدام نمودی هنرش استراوشن امروز معروف است؟ کدام نمودی هنر رشد کرده است بیشتر؟ هنری خطا نکنم کارتسازی به نهایت معروف است. البته چونانی که ما در اینجا سرتیفیکات را دیدیم همچون رمزی آذر یعنی که همچون در اینجا نشانه کارت است یعنی که استراوشن در جاده هنری کارتسازی بسیار هم به همتا است و در صف پیش قرار دارد. بسیار هم هنری زیبا و چی دارند والای هنری دارند. خب باشد، کلمه پیشنهاد میکنم جمله سازید و بعدا صحبت رو ادامه میدیم. خب وقت برای هر یک انسان یعنی که نقش کلیدی باز میکند، زیرا وقتی گذشته را به قفا گرداندن غیر امکان است و نخواهد شد. صدا برای هر یک انسان مهم بوده یعنی که آن برای بیان کردن عرضی دل یعنی که سخن دل دارد یعنی که نقش می‌بازد. باشد. اخلاق یعنی که اخلاق بسیارتر باید ما جوانان در نزد یعنی که در جمعیت بسیارتر با ترتیب و یعنی که با ترتیب و اخلاق خمیده جوان بودن یعنی که جوانی تاجیک یعنی که جوانی با فرهنگ بودن خود را اثبات سازیم. آفرین، احسن میگم. تاجیکستانی ما را بسیارتر 90% را خطا نکنم 93% را کوههای سربر فلک کشیده است که سیاحان بیرون از کشور، سیاحان داخلی از این کوههای ما دیدن می نمایند. باشد. خب سبزه
наврӯз ин рамзи сабз аст ки ҳамагон мешиносанд. бедоршавии табиат аст. бедоршавии табиат аст. вақте мо рамзи сабзаро мебинем яъне ки рамзи наврӯз аст. бошад инак идома медиҳем. инсон пеш аз ҳама бояд чӣ хеле дар боро қайд кардем, бояд бо фарҳанг бошад, бо ахлоқи хамида дар назди ҷамъият, яъне ки рафтор намояд, рафтори хуб, яъне ки бисёртар саҳм гузорад барои ободии маҳал, ободии яъне ки маконе ки зист мекунад, яъне ки саҳмгузор бошад. ақл барои одамизод ин нақши калидӣ дорад, зеро имрӯз ақл ҳасту одамизод зиндагӣ ба сар менамояд. магар ақл набошад, инсонро тасаввур кардан ғайриимкон аст. дониш барои ҳар як инсон нақши калидӣ бозида, яъне ки барои дар пешрафт фаъолият намудани ҳар як шахс нақши калидӣ дорад. зеро дониш ки надорӣ, яъне ки пешравӣ надорӣ. ба маънои ҳамин аст. ситора чун дар барномаи дурахшон ситораҳои зиёд албатта дар барномаи дурахшон бисёр ҳам ситораҳо ҳаст ва дар парчами ҷумҳурии тоҷикистон ки мо имрӯз нигоҳ мекунем ситораҳо ҳам низ яъне ки намоён ҳастанд, вуҷуд ҳастанд. яъне ки ифодагари миллати тоҷдор, яъне ки тоҷик будан ва хато накунам миллати яккаву ягона буданро ифода мекунад. номвар буданро, албатта бо ифтихор буданро. бошад. ҳамзамон об чӣ хеле қайд кардем, тоҷикистон 10 солаи байналмилалии об барои рушди устуворро эълон намудааст. об барои ҳар як шахс яъне ки муҳим буда, барои тозаву озода нигоҳ доштан пеш аз ҳама, барои нӯшидан ҳам яъне ки нақши асосиро бозӣ мекунад. яъне ки гуфта метавонем ки инсон беоб зиндагӣ карда наметавонад. вуҷуд доштанаш ҳам ғайриимкон аст. офарин, аҳсан. агар гӯем ки аҳлидин дар оянда кӣ шуда мехоҳад? кӣ буда мехоҳед? ман асосан дар оянда ҳуқуқшинос будан мехоҳам. хуб, имрӯз дар тоҷикистон кадом ҷои таърихиро медонед ки аз миллати тоҷдор будани мо албатта гӯён аст ва ҳар нафаре ки мебиёд аз он ҷо дидан мекунад? куҷоро медонед? албатта гӯем вақте ки сайёҳон, меҳмононе ки аз хориҷа ба ин ватани азизи мо меоянд ҳамчун меҳмон, сараввал аз ҷойҳои таърихӣ яъне ки сода карда гӯем мисол орем ки дар шаҳри хуҷанд аз қалъаи хуҷанд, мисол шаҳри истаравшан аз қалъаи мухтепаи шаҳри истаравшан, аз шаҳри панҷакен яъне ки аз минтақаи саразм диданӣ менамоянд. тоҷикистон бисёр ҳам ҷойҳои таърихиву зебо дорад. яъне ки ҳар сайёҳе ки ба ин ватан, яъне ки ба ин тоҷикистони мо яъне ки сафар менамоянд ҳамчун сайёҳ, бо як таби хушу болида боз ҳам мераванд, зеро ки тоҷикистон ба худ фарҳангу яъне ки ҷойҳои таърихии худро дорад ва бисёр аст. хуб, имрӯз барои он масалан наврасон ҷавононе ки мехоҳанд дар ҷодаи илм муваффақ бошанд, мехоҳанд таҳсил кунанд, ба он шахсоне ки дар ҷодаи муваффақ шудан дар роҳи илм доранд, бисёртар ман маслиҳат медиҳам ки аз пеш аз ҳама илм омӯзӣ гарданд ва иштироки худро дар чорабиниҳои сатҳи маҳалливу ҷумҳуриявӣ вилоятӣ пурзӯртар намоянд. мақсад ҷаҳонбинии он шахс васеъ мегардад ва шинос мегарданд дар бо ҳама озмунҳое ки мисол иштирок меварзанд дар оянда ё мақсади иштирок кардан доранд, онҳо аз ҳамон ҳамчун мисол иштирокчӣ пеш аз ҳама ки вақте ки дар ягон озмун иштирок мекунад ва он шахс метавонад сараввал ҳамчун иштирокчӣ яъне ки ҳамчун тамошобин иштирок намуда, яъне ки аз қафои яъне ки аз паси парда яъне ки тамошо кунанд ва ба худ хулосаи амиқ бароварда баъд иштирок кунанд. ба фикри шумо аҳлидин боварӣ ба инсон то чӣ андоза зарур аст? боварӣ ба инсон, боварӣ ба худ бисёр ҳам яъне ки нақши калидӣ дорад барои ҳар як инсон. ҳар як инсон бояд
пеш аз ҳам ба худ бовар намояд ва мақсад гузорад, ҳатман он мақсад ва мароми худ ҷомеъ амал мепӯшад. офарин, аҳсан мегӯям. Барои беҳтар шудани барномаи мо чӣ таклифу пешниҳод доред шумо? Барномаҳои қаблии моро чун гуфтед тамошо мекунед. албатта чӣ назари ақида доред ва чиро пешниҳод мекардед агар аз шумо пурсем? барномаи ҷолиб аст, барномаи яъне ки беҳтарин барнома аст барои ҷалби васеи ҷавонони фаъол, яъне ки он шахсоне ки саҳми арзанда дар назди ҷамъият дорад, яъне ки доранд беҳтарин барнома аст ва тавсия медиҳем ки дар ин барнома ҳатман иштирок намоянд ва ҳамсӯҳбати шумо гарданд ва беҳтарин барнома аст, ягон пешниҳоде надорам. ҳама шароитҳо ҳаст, яъне ки беҳтарин танҳо хоҳиш кунанд биёянд. албатта танҳо хоҳиш, дигар ҳама шароите ҳаст. хуб, баъзан нафарон шояд шарм мекунанд ки ман акнун ба унвони барнома нависам. чун шумо навиштед, омадед, иштирок кардед, ба онҳо чӣ мегӯед? барномаи бисёр ҳам чӣ нест, барномаи яъне ки барномаи чӣ гӯям, барномаи бисёр ҳам нотарсида нест. Нотарсида иштирок кунанд ҳам ҳеҷ гоҳ роҳ афтода намешаванд, яъне ки ба худ бовар кунанд пеш аз ҳама, яъне ки ба ҷодаи иштирок кардан дар ин барнома хоҳанд расид. Ягон ҷои тарсидан надорад, ягон ҷои тарсу ваҳми чӣ надорад. қадами нахустини далерона бояд номнавис кардан, омадан, иштирок кардан ва муҳимтар аз ҳама устодонашонро хурсанд мекунанд, волидайни худро хурсанд мекунанд ва тариқи истеъдод ва ҳунаре ки мо намоиш медиҳем аз он ҷавон, аз қаҳрамони барнома чандин нафар воқиф мегарданд ва онҳо низ намунаи ибрат мешавад. кӯшиш мекунанд ки ба мисли қаҳрамони барномаи мо албатта намунавӣ бошанд, бо ифтихор бошанд, бо эҳтиром бошанд, дар ҷамъият шахсияти шинохта бошанд ва баҳри сохтан ва бунёди тоҷикистони зебои ҷонаҷони мо албатта саҳмгузор бошанд, ибрат мегиранд. хуб, ман пеш аз ҳама арзи сипос мегӯям ки кӯшиш кардед, далеронову ҷасурона ба барнома дархост гузоштед, омадед, иштирок кардед ва охирин сухани шумо баҳри бинандагони азизи телевизиони вилояти Суғд, махсусан барномаи Дурахшон ки моро ҳар ҳафта тамошо мекунанд, барои ёри дӯстонатон, албатта рафиқонатон, омӯзгоронатон метавонед саломи худро расонед. пеш аз ҳама ин арзи сипос мекунем барои ташкилкунандагони ин барнома ба чуноне қайд кардед дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ки ин барнома рӯи кор омадааст. арзи сипос менамоем ба раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ман аз ин фурсати муносиб истифода намуда миннатдории самимонаи хешро ба устодон, яъне ки он устодоне ки чуноне қайд кардед маро дар ҷодаи муваффақ шудан дар фаъолияти худам, яъне ки дастгирӣ ва роҳнамоӣ кардан, ҳаққи устод аз падар беш аст ва мехоҳам ва сари таъзим барои ҳар як устодоне ки саҳми худро ба ман яъне ки гузоштанд. арзи сипос барояшон. хуб, бинандагони азиз, қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо буданд албатта Аҳлиддин Умаров аз шаҳри Истаравшан. кӯшиш карданд тавонистанд дар барномаи Дурахшон истеъдод ва маҳорати худро албатта ҳам пешниҳод кунанд, ҳам дастовардҳои худро пешниҳод кунанд. ҷавони ватандӯст ва албатта дар ҷамъият хеле фаъол ҳастанд. бори дигар хуш омадед ва бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи Дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти истеъдодҳо албатта таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо, шогирди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода дар кадом ҷанбаи ҳунар набошад, дошта бошед, пас ба рақами телефоне ки бароятон намудора занг занед. мо кӯшиш мекунем шуморо ба барнома даъват кунем ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки бо исми барномаи Дурахшони телевизиони вилояти Суғд ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм албатта дархост гузоред. мо албатта шуморо даъват мекунем ва ҷоизаи барномаи Дурахшон ки аз ҷониби Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия шудааст, ба Аҳлиддин, қаҳрамони барнома, пешниҳод мекунам. марҳамат.